Amen. Jesu ethatha bazalwane ethweswa isiphambano ebheke eGolgotha mehamba kuLokhu meqeda nje ukujajwa watholakala ukuthi akanaqala bahanjwa bahanjiswa koPilato wahanjiswa koHerodi egcineni bagezizane bathi akabulala umthatha uJesu enjalo amanxeba agcwele yonke umzimba bamfasa isiphambano sasilungiselwe uBaraba wasithwala uJesu wasiphambano uthe sahamba siyasinda kuyena akekho ugcwele bazalwane kaIsrael kwagcwele ngaleso sikhathi ngoba kwakunamafeast enzekayo so uqhamuke wonke umuntu weza kaIsrael so uJesu njengoba bemthwesa isiphambano akekho ocabanga ukumsiza akekho obonayo ukuthi uJesu udinga usizo bonke bamkhafela ngamathe bayamthuka esithwele kodwa isiphambano amandla la esengasekho bafike basibeke okokuqala amandla phela niyeza bazalwane uJesu waphinda avuke uma evuka basithatha futhi baphinde basibeke uyena uJesu kwacaca ukuthi uJesu uyahluleka uqhubeka nesiphambano amasosha mebuka kaIsrael bonke labo abasala noJesu akekho noyedwa ucabanga ukumsiza ukumthwala isiphambano base kwaqhamuka indoda ethi uSimon uthi umprofethi wena abafana bawu2 okwabalandeli baJesu but naye wezwile ngoJesu esezwile ngoJesu wabona edlula lesisicuku esibanga umsindo kangaka mebuka uJesu ehlule ukuthwala isiphambano wavolontiya wasithatha isiphambano wasithwala wazofika naso eGolgotha uma efika before afike uJesu kunabantu besifazana abamemkhalela uJesu wabuka labantu besifazana abamkhalela kangaka wasithi ingqondo yakhe imicabango yakhe yahamba yaze yofika kwi-destruction of Jerusalem eyenza ngo-87
wabatshela uJesu uthi ngakhaleli mina, khalela nina abantwana benu. Yaphinde yadlule ingqondo kaNkulunkulu yaya ku-future lesi esikuyona thina ezokwenzeka ngekudala if we are not prepared. Wayibuka futhi uNkulunkulu destruction isiyenzeka manje umhlaba wonke, isingenzeki eJerusalem kuphela. But memthwalela uJesu lomzalwane isiphambano baze bofika entabeni. Uma befika entabeni uJesu uhamba namasela u2. La masela u2 vele wona onile. But kunento eshiwo uNkulunkulu ukuthi why uJesu abethelwe ngaphandle kwaseJerusalem. Hebrews chapter 13. Ngifuna sibuke ukuthi uNkulunkulu wasithwala kanjani isono sethu. Niyazwa bazalwane? Wasithwala kanjani uJesu isono sethu? Zonke izono ngegazi lakhe. Niyazwa bazalwane? Hebrews chapter 13 verse 12. Uthi wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Niyazwa bazalwane? Mawuya uGalatia, Galatians uGalatia chapter 3. Galatians chapter 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Niyabona ukuthi Jesu wasithwala nini bazalwane? Sonke bazalwane wasithwala uJesu. Uthe efika eGolgotha wasiklina sonke, akafelanga amaJuda kuphela eJerusalem, but wafa ngaphandle kweJerusalem. Asiye kumprofeti which is of ages. Page 741 uthi, and when they were come to the place which is called Calvary, they crucified him, that he might signify the people with his own blood. Christ suffered without the gate. For transgression of the law of God, Adam and Eve were banished from Eden. Christ, our substitute, was to suffer without the boundaries of Jerusalem. He died outside the gate where felons and murderers were executed. Full of significance are the words, Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Yes, bazalwane. uJesu redeem us where ngaphandle akathathanga thina kaIsrael, asanga phela amaJuda kuphela, but even umhlaba wonke bazalwane. Izono zakhe, izono zethu zonke, ihlabathi lonke uJesu wayithwala. Wasithwala bazalwane, wazofika eGolgotha. uJesu mefika eGolgotha bazalwane, ehamba ethola isiphambano. Uma efika angithi usayathala lo Simon ilelo
isiphambano. Uma ifika elento eGolgotha phezulu namasela aboshwe nawo, uJesu meboshwa phakathi meshayelelwa yena ipikile ezandleni akanyakazi bazalwane. So he was calm and peace. But amasela eceleni abaquza abalekela ukushayelelwa ipikile ezandleni. But uJesu uthiwa wasiletha isandla, waphinde wakhipha nesimo, baphinde bamshayelela nasenyaweni. Niyezwa bazalwane, njengoba bethelwa kabuhlungu kanje ngesiphambano esisindayo, izono zakho lezo okade uzenza bazalwane, nesami sona uNkulunkulu wasithwala wazofika eGolgotha. Kwabizwa amadoda astrong ukusidonsa isiphambano. Niyezwa bazalwane, ukusidonsa, ukusisusa phansi basifake emgodini waso ukuze sikwazi ukuma. Thiwa uthi uprofethi ayikho ipheni yabuhlungu njenganale yaNkulunkulu uJesu. Ngekathi uJesu sesidonsa isiphambano, imagine udonswa ulenga ngepikili bazalwane, uzimelela ungena phansi, isiphambano singena phansi bazalwane. Ubuhlungu ongaka ngenxa yokuthi uJesu wastreshwa waphinde wastreshwa phansi. Amazwi namazwi afana khishwa uJesu ufana phefumule bazalwane, ngoba uma ukhuluma njengoba ngikhuluma ngidinga istrength sokuthi ngikwazi ukubalance ukuze ngikhulume. Imagine udonswe waboshwa ngala, amazwi ufana uwakhiphe, ufana ubalance ngazo impikili ukuze ukwazi ukukhuluma. Niyezwa bazalwane, ubuhlungu obaziwa uNkulunkulu ngenkathi ethwala isono sethu ngalelo langa efakwa emgodini wesiphambano elenga phezulu. Kunento ke bazalwane eyenzeka esiphambanweni. uJesu elenga esiphambanweni ngoba iuniverse yonke was watching. Niyezwa bazalwane, thi uBaba nengilosi came down beza kuJesu. Uthi umprofethi kwi-Desire of Ages bazalwane, uthi upage 753 paragraph 4 uthi, in that thick darkness God's presence was hidden. He made his darkness his pavilion and conceals his glory from human eyes. God and his only angels were beside the cross. The Father was with his Son. Yes, bazalwane. Yet his presence was not revealed. Had his glory flashed forth from the cloud, every human behold would have been destroyed. Yes, bazalwane. uJesu ngalesikhathi isixuku sidwele sisaranga uJesu esiphambanweni, uthi uBaba wehla, ipresence yakhe wehla, uNkulunkulu weza ngqo nendlela esizana, weza la indodana yakhe ikhona. Niyezwa bazalwane, uma efika uNkulunkulu kuthiwa wayikhava ngedarkness. Yena uNkulunkulu wazikhava ngedarkness. Uthando njani bazalwane? You persecuting his son, but ekuboneni ngokufanele ngabe uNkulunkulu mehla, ngoba uNkulunkulu ipresence yakhe kuthiwa he is a consuming fire. Ngithi masukubuza ukuthi ubani ongahlala empilweni eqothulayo na ingunaphakade? Akekho. Manje uNkulunkulu he covered himself ngani ngedarkness, bangabona abantu abapersecute uJesu. Niyezwa bazalwane ukuthi sekhona uNkulunkulu Baba la, but i-divinity yokho iflesh enjalo, okhombisa ukuthi lo muntu elimbethele manje uNkulunkulu wenu. Mase prophecy, and in that dreadful hour Christ was not to be comforted with the Father's presence. He drawed the winepress alone, and of the people there was none with him.
wayithwala isono. Kunengoma yelelo yeza yona ningasho bazanti umuntu ayeza wonke ingoma engayizwa ngidlula niyazwa zalana ngizidlulela ayike ngiyithule ekseni ithi wayithwala izono Jesu ngiyafunda abazali bayacula kodwa they don't understand ukuthi wayithwala kanjani uNkulunkulu izono ithi wayithwala izono Jesu wayithwala izono Jesu benga understand ukuthi uNkulunkulu usithwale kanjani isono ngiyafunda abazalwane bayacula ngoba bacula ngoba bethanda uJesu bathi ukuthwala isono bazi ukuthi into enjani niyeza abazalwane ngoba uNkulunkulu umthetho udimanda ukuphila kwethu ngenxa yokuthi sonile phambi kaNkulunkulu but uJesu come on our behalf and die for us bazalwane but kunephathi engifuna sekuyona niyeza abazalwane abantu akade bengayirecognize bephila noJesu but izorecognizewa umuntu osesiphambanweni noJesu bazalwane ukuthi uJesu ubani niyeza abazalwane asele kuLuke chapter 23 verse 40 verse 4 okay ngicala verse 30 verse 39 ngoba ngifuna sidine ku 40 ku 42 njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekwe samhlambalaza sathi wena awusiye yini uKristu na zisindise kanye nathi uverse 40 sasesiphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani ukuloku ulahlwa nawe na thina kambe ngokufanele ngifunda kahle ngithi ngokuba samukela okulingene nesikwenzileyo kepha lo akenzanga lutho olubi uverse 42 sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho bazalwane even abafundi uthi prophet even abafundi they doubted the divinity kaJesu but one person uJesu ehlukumezekeni kwakhe konke bazalwane niyezwa esehlukumezeke uJesu esuka from ethathwe eGetsemane aze ayofika esiphambanweni ayikho into emthokozisayo even ubaba move his presence bazalwane move ibeam of light kuyena nothando but kunento yodwa eyenzekayo uJesu eyamthokozisa bazalwane esebuhlungwini elenge siphambanweni ngenxa yezono zethu esizenzile bazalwane akekho ngesona isoni la uthina sonke bazalwane akekho futhi onamandla ukuphonta umuntu usiphambanise ngaphezu komunye ngoba zonke izono uNkulunkulu ziyalingana uze wayephaza ubrother Sam wabeka idotha elilodwa wenza amaningi ngezantsi eceleni but wasebeka elilodwa ngale but wena uthini uthiwani ngawe mawenze one sin awubesabala lokho kade ukwenza but ibalwa yini lela dothi leli ukuthi wena unesono so leyo nto ikhomba ukuthi akekho omkhulu kunomunye ukuthi asibabane wone hayi usone madlula sonke ayikho into enjalo sonke uNkulunkulu sonile ngendlela efanayo
ngoba noma ngathiwa ngokubuku Adam bazalwane engeneni kwakhe esonweni wenza isono esodwa wamphula umthetho hamba uthatha isihlalo uNkulunkulu into athe bangayidli one sin lesi sono esodwa bazalwane senze manje sithathe ba uNkulunkulu iGodhead yonke yenza bazalwane yaye esiphambanweni ngenxa nje yesono esodwa into ongayithatha kancane ifruit niyenza bazalwane umthetho ngoba uthe ungasidli sifundile kwi-state of the gate ukuthi kunamazwi afaka uba uEva ngithi akunomprofeti athi ungasithinti uNkulunkulu akazi ukuthi ungasithinti isihlahla uthe uNkulunkulu wesidala asingadliwa but uEva edawakha amazwi ukuthi kuthiwa singathinti isihlahla unikeza uLucifer intuba yokungena wathi buka mina ngasithinti uma ethinta ifruit uthi liyadleka nalutho ngenxa ukuthi we add our own things entweni kaNkulunkulu fana ngabe sikhuluma iscripture njengoba sinjalo niyezwa bazalwane yingakho ke uEva wazithola ngelisonweni ngenxa ukuthi uthinte ini uthe uLucifer uthe uNkulunkulu uthi asingasithi uma ephendula uthi uNkulunkulu asinjani asingasidli and asinjani asingasithinti akazi uNkulunkulu asingasithinti isihlahla uthe uNkulunkulu asingasidli uLucifer wathola intuba yokungena ngokuthi uEva uthe asingasithinti wathi buka mina ngithinti futhi anginalutho nangimpela into kaNkulunkulu ngilenge siphambanweni ngenxa yama mistakes esikwenzile bazalwane engenacala but uma ifika indodana esiphambanweni berebukana laba bodwa niyeza bazalwane lo munye uthi mawuyindodana kaNkulunkulu dilika usidilize nathi lelo linisela lithi umesabi yini uNkulunkulu na ngesithini uverse 40 uverse 40 but the other answering rebuked him saying, doest not thou fear God? Isela bazalwane isiphambanweni la recognize ukuthi uNkulunkulu lo ngoba lalingeke lithi uNkulunkulu mawufika embusweni liyathi nombuso mawufika embusweni wakho kunjani uzungikhumbule isela liyaqonda ukuthi uNkulunkulu lesikhuluma naye uthi uprofeti abafundi behamba noJesu but they were doubting ukuthi uJesu une-divinity but isela esiphambanweni la recognize ukuthi uNkulunkulu lo uNkulunkulu akavanga la ngoba uthi umprofeti quickly uJesu waphendula so wathi uJesu quickly waphendula uNkulunkulu ukuthi embusweni izoba nawo imagine bazalwane ngomzuzu wokugcina bazalwane nge-hour lokugcina uNkulunkulu still cares akasho uNkulunkulu ukuthi njengoba seningilengise kangaka sengahamba nomuntu ngekhaya ezulwini lutho but akaqedanga lapho bazalwane after uNkulunkulu esemboze umhlaba ngoba ilanga uthi umprofeti ilanga lanqaba ukukhanyisa inkanyezi zanqaba ukukhanyisa bazalwane unyezi wanqaba ukukhanyisa ngoba umnyama ezweni ngenxa ukuthi lelanga lifunanga ukubuka uNkulunkulu wayo enziwa nje uthi uNkulunkulu in that hour yes uNkulunkulu wayekhona kwi-presence yonke ney'ndelo zonke za-witness i-universe yonke ya-witness ingqondweni yami ngizibuza ngiza ngala ukuthi uLucifer mebuka uNkulunkulu ehla indodana kuthini engqondweni yami ebona uNkulunkulu edilika ney'ndelo zonke ziza uJesu elenge esiphambanweni uthini nje engqondweni yami ukuthi buka into engiyenzile nasi bazalwane kufike lokho kuthini ukuthi yini esiyenze kuNkulunkulu yazi yakuhlungu into esiyenze kuNkulunkulu engenacala but into enziwa uJesu bazalwane ekugcineni sekuseduze ngivale kunento enziwa uJesu uJohn noMaria uma wakhe neza bazalwane
ukuze ubone ukuthi uJesu usamnyakekela uma wakhe namanje esemdala eselenza esiphambanweni still uJesu usamnyakekela uma wakhe into ayevele yenza before wazondwa abafowabo ngenxa ukuthi uJesu wayekhandi bazalwane wayenomusa wayengane ethumekayo wayesimema umuntu omdala ethwele amlekelele wayesiza kuyona yonke into even inyoni bazalwane wayesiza kwasani uJesu inhliziyo yakhe iopen ngale ndlela akekho umuntu open njengoJesu uNkulunkulu ufuna sibe naleyo character uthi let us be open njenganayo uJesu sibe kind bazalwane tuwana nami singahlebani singakhulumani kabi but asibe njengoJesu esiphambanweni athi mefika esiphambanweni athi baba that prayer bazalwane that prayer athi baba baxoleke ngoba kanjani abakwazi abakwenzayo meaning ukuthi wayena uSathane uyaxasa ukuthi lo muntu madoda sengisebenzisa abantu ukuthi ngimpersecute still usathi abantu abaxoleke still uNkulunkulu is still opening arms ukuthi ngenani embusweni ngishaye nginjalo ngile ngesiphambano ukuthi kodwa uzani embusweni yabona angilazi bazalwane namanje ngisayibuza ukuthi uthando njani lo ngoba makuthiwa umuntu uhlukumezekile bazalwane ukuze ubone ukuthi umuntu utestwa zonke izinto ngifonelwe ekhaya ngiyaxolisa nje ngizokhuluma nani ngifonelwe ekhaya ngisemsebenzini ngifonelwe kuthiwa lindani ubaba wakho usephinde waphuza woza kuyimanje semnyaka isikhathi lapho bazalana u2 ekseni sithi simlinde alale kuze kushaye noma 12 ekhaya asakwazi njengoba bazalana ngifuna ukuzwa ekhaya asakwazi ukuthi baye komakhelwane sebenqama ukuthi ngolo simele sihlahleni silinda azalayo ngoba uphuzile ngithi angingeneke ekhaya ngoba ulwa nezingane uphuhluza kwasana endlini amawindi uphohloza kwasana angaza kwesinaka amawindi kwashintsha but daily umuntu uyathestwa ukuthi njengoba uthestwa uthini ngoba kwakho uyamzona uyaqhubeka umzona uthi hayi ngoba yena ngoba uba wenza nje angisayena uba kwami no siyathestwa zonke izinto and ngivele ngididwe ukuthi imagine bazalwane ngididwa uthando kamama ozala mina no sisibanga ukuthi uthi uma ngizohlala ngibekezela athi alikho ithuna lokulahla umuntu ngiyizwa into bazalwane uthi ngimshiya ngithi ngimshiya ngiyaphi angibekezele ngibuthi unhloboni yothando lolu ukuthi ingane zihlukumezekile lezi ingane fanele ngihambise icounseling ziyokhathaza ubaba over since ngingangothando is doing the same thing over and over and over and over and over fanele ngithini so ngibuka ukuthi uthando kaNkulunkulu uJesu sifundisa zonke izinsuku ukubekezela ukuthi noma unkosikazi athi usengihlukumeza kangakanani noma ngathi umphela sengihlukumeza kangakanani ngithini mina ngisho njengoJesu uNkulunkulu ngixolele noma usho ngenhliziyo ukuthi ongcona kaphumule niyeza bazalwane ngenxa ukuthi usuhlukumezekile but uJesu elenge siphambanweni kodwa uthini uthi baba nina axolele ngoba bakwazi bakwenza niyeza bazalwane and that prayer bazalwane and ubaba waqala ngempela ukuze ubone ukuthi ubaba noJesu i-character yakhe iyafana and uJesu waqala ngempela bazalwane ngoba wabanikeza isikhathi noma bempersecutile bebaningi begcwele beze kaIsrael bemngungile uJesu bempointa nemini bemthuka but uJesu wabanika isikhathi waze wafika uAD 34 lapho avayelwa khona umusa niyeza bazalwane ukuthi uNkulunkulu Yesu impersecutile ngoba kufanele sibuke uJesu mevu ukuthi uthini uJesu mevu ngoba uJesu uyaqhubeka abaxolela abantwana bakhe abanikeza iprobation ka3 years ngaphezulu ukuthi phendukani manje niyeza bazalwane kwazi ngoba uAD
34 sebesitona abantu uStefan ngoba umnyango osonjani awusavulile nasi bazalwane uJesu the doors are still open whatever sin esithwele bazalwane asiphose kuJesu noma ngathiwa yini bazalwane esikhathazayo asitsheleni yeza bazalwane tshela uJesu isho njalo ingoma isitshela uJesu mutshele uNkulunkulu thiwa useduze yabona mawufunda incwadi kaJohn uthi uJesu ngiyahamba niyeza bazalwane uthi uJesu I'm going to heaven abafundi bayadideka uma ethi uJesu ngizobuya kumina but sengibuya spiritual manje uthi ngizoba seduze kakhulu kunani more than before ngenxa ukuthi kulamo ongcwele esikhala konke uNkulunkulu uyasizwa now uJesu is coming in the present in the divine form manje useduze kwethu uzohlanganisa idivinity yakhe le human nature ukuze ezwe zonke amakhezi asihlukumezayo aphinde aqiniso emzimbeni wethu but emfanalo bazalwane ngithi uNkulunkulu isikhezi ngoba ngiyazi ukuthi we have testimonies bazalwane maningi but the day is coming la uNkulunkulu azoqeda konke okuyisona akuthi-ke i-remnant mayikhethile bazalwane ithatha isinqumo sokulandela uJesu ngenza bazalwane ayenze njengoSimon owavele wathi angihesitate ngiyasithatha isiphambano ngiyasithwala ngihamba naso plus kaJesu bazalwane akusho ukuthi usufikile phezulu no so hlezi bazalwane sifunda into entsha ngoNkulunkulu okungimangaze kakhulu even ubaba thiwa uJesu akathanga uJesu kumele ngesiphambano ubaba wayihlala ekhaya izulu relax thiwa God suffered with his son esiphambano meaning bobabili basafarisha bazalwane ngoba vele kwakunzima ukumdedela uJesu from the start ukuthi azosihlenga kodwa weza uJesu wehla bazalwane ufika wasitabula isonto enisibonile ukuthi usitabule nini akatabulanga amaJuda kuphela eJerusalem but usitabule sonke umhlaba wonke ukuthi nobani akazinikele bani uJesu so ingeke uma ifika zibeka ama-contents uNkulunkulu awashoyo ukuthi yini ayifunayo kuthina hayi ngoba isho lento ngoba engasifuni cha usho lento ngoba esithanda neza bazalwane today uNkulunkulu have proven ukuthi he loves us neza bazalwane he died for us esiphambanweni ukuze kungakhona oyedwa omlahlwa kuyena imagine ingunaphakade bazalwane uNkulunkulu never change uJesu human nature niyangizwa bazalwane uJesu human nature uyiform esikuyona imagine uhambe umhlaba ngomhlaba sihambe sirepresent uNkulunkulu ukuthi usenzeleni eternity sesiphila ingunaphakade ingunaphakade bazalwane ngoba yabona umhlaba esubuka la lo mhlaba esubuka la bazalwane uyadlula uNkulunkulu sesinqobele ithumba so lo mhlaba lo uyadlula bazalwane mawuthi uyayibuka yonke into la iyabona ayikho into ephila ingunaphakade la uJesu kuphela ophila ingunaphakade ozokwenza umhlaba omusha la sophila khona ingunaphakade awukwazi uku-invest entweni ephelayo yezwa bazalwane asikwazi uku-invest entweni ephelayo konke lokhu kwenzani kuzodlula bazalwane it's just a season uNkulunkulu athi bekezelelani this is small this and yabona isikhathi uNkulunkulu mawuthi ubuka i-eternity last time angazi noma ngatshela ineme ngikhuluma ngegalaxy yethu Milky Way ne-Andromeda ukuhlukana kwayo ukuthi ihlukene kangakanani is 2 million light years iminyaka singabazi thina siphile bazalwane but imagine uma usuphila noNkulunkulu ingunaphakade forever awusagula usakhala kusenze kulutho but nje uJesu usuphila usenjenganani kwi-nature yenu usebala nama-beings ekade uNkulunkulu
usebala nama-beings are-creative. Waphila nathi, uzophila nathi ngunaphakade. Ngeke siphinde sihlukane noNkulunkulu. Asikwazi bazalwane ukuthi for a temporal isikhathi esincane esinikezwe sona sokuthi siprepare ukuya ekhaya ezoneni. Mase sisinayo uNkulunkulu sicela ukudla si-right, asifuni ukuya ekhaya ezoneni. Bazalwane, uthi uJesu asingalahli. Isele siphambanweni malinikeza ithuba, nathi uNkulunkulu asinikeza ithuba. And uma kaMariya uJesu methi John methi mama nakekela indodana nakabani umama. uJesu uthi John uthi umprofeti uJohn understand lawo mazwi ayesho uJesu ukuthi go and take care of uma wakhe. Nami ngempela uJohn do the same thing. Wahamba unakekela uma wakhe bese kuhlumbi nomjalo behlukumezekile ukuthi uNkulunkulu njani ubulewe, indodana yakhe njani ibulewe, ngoba kwakubuhlungu maleyo bese wayeseyinyaweni zikaJesu esiphambanweni. uJesu mebuka uma wakhe embuka phansi. Bazalwane, by the way, uJesu siphambanayo ayebethele kusona wayengagqoke lutho ngoba amagamenti akhe njani wawahlukanisa. Neza bazalwane, babelana ngengubo zakhe. Wayerepresenta uJesu isono esithini, ngoba isono sikushiya uhambaze bazalwane. Imagine ke uJesu mebuya ukuthi what will happen to us, ngoba if uzibona ukuthi isono siyingozi ngempela, mawubuka Adam noEva why befaka amahlamvu, why beyimboza ngamahlamvu, konke esukile kubona sebenjani, they are naked, they are full of sin now. Bazibona ukuthi uNkulunkulu sonile. Isono bazalwane siyingozi, singadlaleli isono. uNkulunkulu akusise uJesu. Amen. Amen. Ngicela ukubuka bazalwane ngizobuka mina no brother Keso siyathandaza. Amen. Silungisela uNkulunkulu lapho kuzophumisa uNkulunkulu kuningi sithola kuningi abantu esibhekana nabo. Siyacela Jesu sithwale lapho ukona konke Jesu uthi asiphose wena asibeni nje ukubeka siyaphonsa kuNkulunkulu. Meaning willing uthatha konke kwenu ukuthi uNkulunkulu asibeke noma ngabe yini esihlukumezayo, mase siba nokukholwa ekutheni ukusenzelayo uNkulunkulu. Siyakhuleka namhlanje singabantwana bakho Jesu. Namanje ngisayibuza uNkulunkulu ukuthi ubantu bonke ungabakhetha, ubungakhetha thina ngokusuka zamazwi kaJuda ngayo ngokwazi ukuthanda noma nathi uNkulunkulu sothina sifane nesixuku sinyathele ngenyawo sizenza abantu abakhalelayo kanti phakathi Jesu sizokuzwa. Jesu siyacela nje ukuthi masihlukane manje, give us strength uNkulunkulu namandla ukunqoba isono, usiphe uNkulunkulu namandla okutshela abanye abantu ngoJesu. uNkulunkulu singathuli la kufanele sikhulume Jesu, la ufika khona uNkulunkulu bahlezi kunesixoxo ngenxa yokuthi khona uthando uNkulunkulu luphuma kuwena liza abantwana bakho. Wawushiya ukuthi usanalo lolu thando wawunalo phambilini. Siyacela ke umunye ngamunye indlela ezoqhubeka ukubana nathi. Amen. Amen. Siyabonga amazwi esivuka ngawo Nkosi, siyabonga Nkosi ukuba
sikwazile ukuzuza lakho uthena Nkosi-ke izinto azenzakalile Nkosi. Things just don't happen ungekho isizathu Nkosi. Ubonile Nkosi ukuthi siyazidinga le mvuselelo, siyakudinga Nkosi ukuba sibuyisane nawe isikhathi singakavalwa. Nkosi-ke izinto esibhekene nazo usathane Nkosi uyabona, uyasho ukuthi uma bephuma la uzobabamba ngo-1 no-2 Nkosi. Siyacela Nkosi legazi lakho ukuthi besicela konke sikucelayo in your name wena Nkosi usinikezele. Namanje Nkosi siyaqalekisa imikhuhlane Nkosi, siyaqalekisa ngegazi lakho izinto ezingasiphazamisa ukuba sikuzwe kangcono wena. Hayi ngoba nakho singcono kunabanye, kodwa Nkosi ngoba nakho Nkosi sivumile sathambisa inhliziyo ezweni lakho Nkosi. Masingayenzi inhliziyo zibe bukhuni uma unosibili. Siyacela Nkosi sibe nenhliziyo evumayo Nkosi. Siyazi maningi ama-obstacles ayesidlule kuwona nesidlula kuwona ukuze sibe la Nkosi. Usazoba amanye amaningi Nkosi uma siphuma la, ngoba Nkosi sikhetha ukuzuzwa la. Siyacela Nkosi, wena owazi izinto ezingakenzeki, wena owazi izinto Nkosi singakabi khona, uthe wasazi singakabunjwa nasesiswini somama bethu. Ibakanye nathi Nkosi usihlenge Nkosi, bese usipha uthando lokuthi Nkosi siphokophelele njalo. Uthe Nkosi nakusizwa nomntwana wakho ekhuluma ngawe ethi Nkosi isiphambano sikusinda, imivimbo Nkosi bekushaya ukuqeda amandla, kodwa Nkosi ngokuphikelela waze wafika eKalvari. Wenzela thina Nkosi ukuba ngaleli langa sikwazi ukukubiza, uma sibiza igama lakho sikwazi ukumemeza Nkosi, sizwakale phakathi ne-throne of heaven. Siyacela Nkosi bana abantwana bakho besibusisa ngendlela ezahlukahlukene, nathi inhliziyo zethu zithambe zikwazi Nkosi ukwamukela lokho esikuzwayo, kube ngathi sikuzwa kabusha. Ngaphezu kwako konke ulungise isimilo sethu Nkosi, ukuze Nkosi ngelinye ilanga uma sesifika phezu kwalo sibuko bese sikhumbuzana ngala madokodo esibe sikubona Nkosi. Ngiyakhumbula sihlezi siyingcosana kuleya ndawo sasihlangene kuyo Nkosi. Yikona okwasisiza ukuthi sikwazi ukubambelela kuwena. Sidinga ukuthi sibambelele kuwena sibakaye nathi sazolungiselela isabatha lakho, sazokwazi Nkosi ukuthi sizohlanganyana nawe ngesabatha elingcwele. Sicela usisize ngoJesu Kristu. Amen.